Bahaye ikaze kandi mbifurije byiza kuri mwese mukurikira ibiganiro bya Sport TV Rwanda. Tuje amakuru y'imikino agezweho muri kano kanya muri iki gitondo. Amakuru ni menshi cyane. Mwebwe icyo musabwa gusa no kubana natwe mugakanda subscribe hasi aho ngaho kugira ngo amakuru menshi y'imikino ajye bageraho ku gihe kandi anabageraho ku isaha mwebwe mwifuza. Niyo mpamvu rero tuba turi muri tiyo zacu kugira ngo tubagezeho amakuru y'imikino aba ari kuvugwa muri kano kanya. Tugera rero kurebera hamwe amakuru kugenda caracara haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Duhereye hano mu Rwanda. Mu Rwanda ari kubera Tour du Rwanda ni mu magare. Umukinnyi Blandy Gilmore wa Israel Prime Tech yegukanye agace ka Kigali Musanze. Muri kubaza ngo byagenze gute cyangwa se byarangiye bite. Tufite nandi makuru menshi cyane y'imikino. Tuza kugaruka kuri Lionel Messi, tuza kureba ibyiwe ndetse tuze no kunyura muri ku kipe y'igihugu y'abagore yaraye isezerewe. Byose turaza kugenda tubirebera hamwe muri rusange muri kino kiganiro. Ariko kandi hagati y'ikipe ya APL ndetse na Rayon Sport ntabwo ibintu bimeze neza. Umukino bari bafitanye haje kubamo agatotsi, biba ngombwa ko umukino wimurirwa ikindi gihe. Ese wimuriwe ryari? Byose ni muri Sport TV Rwanda. Reka tubanze duhere hakuno mu magare. Reka tubabwire ko Blandy Gilmore wa Israel Prime Tech yegukanye agace ka Kigali Musanze. Umukinnyi Blandy Gilmore ukinira ikipe ya Israel Prime Tech wegukanye agace ka kabiri ka Tour du Rwanda kava i Kigali kasorejwe mu kare ka Musanze. Isiganwa ryo kuri uyu wa kabiri ryatangiriye imbere y'inyubako ya Chic mu mujyi wa Kigali rwagati. Aho hagurutse nyine abakinnyi, aho hagurutse abakinnyi 69 berekeza mu mujyi wa Musanze. Isiganwa rigitangira abakinnyi babiri barimo umunyarwanda Nsengiyumva Shemu wa Java Innovatech n'umugande Vincent Dorina wa BKID bayoboye isiganwa. Bazamuka Shyorongi bakomereza mu bice bya Rusiga bagera kuri Nyirangarama ndetse banazamuka umusozi wa Buranga bakiri imbere. Birumvikana bari banikiriye abandi bakinnyi dore ko nyine bari bahaye igare akaguru bavuga bati ko byamera ko tugomba kugera i Musanze ari twebwe ba mbere. Gusa umunyarwanda Munyaneza Didier aha hose yarabari inyuma, ari umwe nyine agerageza kubashyigikira cyangwa se kubashyikira, ariko bikanga kugeza igihe kandi kugeza igihe igikundi cy'abakinnyi cyongeye kumufata. Nuvuga ngo hari igikundi cy'abakinnyi cyari kibari inyuma cyabirukankagaho. Binje rero mu mujyi wa Musanze. Imbere hari umunyarwanda Nsengiyumva Shemu wenyine akurikiwe na Doni wa BKAD, mu gihe Munyaneza Didier yari uwa gatatu ari imbere ya peloton ho amasegonda make. Abasiganwa kandi bahise bazamuka mu Kinigi aho bagombaga kongera nyine kumanuka bagana Ines Ruhengeri bagaruka gusoza mu mujyi wa Musanze. Nuko ngo bagombaga kunyura za Ines Ruhengeri bakagaruka gusoza mu mujyi wa Musanze. Bakirenga rero umujyi wa Musanze ariko Nsengiyumva bamushyikiriye, ariko abanyarwanda babiri Imanizabayo Karadio ndetse na Patrick Byukusenge bahita batakara bajya imbere y'abandi bashyiramo amasegonda 20. Imanizabayo rero ntiyatinze imbere dore ko igikundi cyaje guhita kimufata nyuma gatoya yuko Byukusenge Patrick nawe yaramaze gusiganwa. Ngira ngo muri kugenda mubibona ku mafoto yanyu kabisa, byari ibintu biryoshye cyane aho isiganwa nyine ryari rimeze neza cyane. Dore rero ko abakinnyi bakurikiranye mu gace ka Kigali Musanze. Ku mwanya wa mbere haje kuza Gilmore wa Blandy ukinira wo muri Israel ukinira Prime Tech, aho nyine yaje kwagera saa 8:20 akoresheje amasaha 3 n'amatiyeri 39. Hanyuma kandi hakaza Einol Itamal nawe no muri Israel ukinira Prime Tech, nawe waje kuba ahagera akoresheje amasaha angahe katurebe. Hanyuma ku mwanya wa gatatu haje Manzi Lenzo ukinira team Toto Engineer. Hanyuma kandi ku mwanya wa kane haza
Crenshaw Mochi wo muri Israel nawe ukinira Prime Tech. Urabona ko abakinnyi bo muri Israel kabisa babashe kwanikira uyu munsi, babashe kwigaragaza neza. Naho Peace Olivier ukinira development team Picnic Post nawe yaje kuza ku mwanya wa gatanu. Mlublin Henoke we yaje wo muri Eritrea yaje kuza ari wa gatandatu. Naho Yemenandi Dawit yaje kuza nyine ari wa karindwi. Naho Golden Kirana wo muri South Africa ku mwanya wa munani. Naho Tene Loten wo muri Israel nawe ukinira Prime Tech aza kuza ku mwanya wa 9. No ku mwanya wa 10 Masengesho Venkel wo mu Rwanda yaje ku mwanya wa 10. Ngaho rero nguko ngabo abakinnyi 10 uko bashe kwitwara nyine muri aka gace ka Kigali Musanze. Ariko icyo mukwiye kumenya ni kimwe gusa, nuko umunya Israel ari we wabashe kwegukana aka gace. Oro nta wundi ni Blandi Jemoa wa Israel ukinira Prime Tech waje kuba yegukana aka gace. Reka tukiri kandi hano mu Rwanda dusimbukire no mu yandi makuru y'imikino. Tubabwire ko Misiri yasezereye u Rwanda mu gushaka itike y'igikombe cy'Afrika cy'abagore. Yebaba we byagenze bite rero? Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore yasezerewe na Misiri mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika cya 2026 nyuma yo kunganya na Misiri ibitego 2-2 mu mukino wo kwishyura. Umukino ubanza watsinzwe 1-0 ruviramo ku bitego 3-2 nuko ngo u Rwanda rwaviremo ku bitego 3-2. Kuri uyu wa kabiri rero tariki ya 25 Santere 2025 nibwo kuri Suez Canal Stadium habereye umukino wo kwishyura mu ijonjora rya mbere ryo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'Afrika wahuje u Rwanda ndetse na Misiri. Wari umukino u Rwanda rwasabwaga gukoresha imbaraga zidasanzwe rukaba rwakwishyura igitego rwatsindiwe i Kigali, rukaba rwakwizera gukomeza guhangana na Misiri. Gusa siko byaje kugenda kuko ku munota wa gatandatu gusa umukino uwitwa Mena Tarek wa Misiri yahise ashyiramo igitego cya mbere, dore ko iyi kipe yanakiniraga iwabo. Ku munota 26 Usana Sezawadi yishyuye iki gitego agarura ikipe y'u Rwanda mu mukino, ariko igice cya mbere kirangira hatongeye kuboneka ikindi gitego ku mpande zombi. Mu gice rero cya kabiri amakipe yose yaje kugaruka yari yamavubi cyangwa se yarubiye. Misiri yakomeje kuba hejuru y'u Rwanda kuko yatsinze igitego cya kabiri ku munota wa 67 gishyizwemo na Habibu Esame Mohamed wanatsinze Kigali. Uyu mukinnyi akabona no wari watsinze Kigali. Birumvikana abakinnyi b'u Rwanda bagerageje kwishyura ibitego ariko haboneka kimwe gusa, nacyo kinjijwe na Usana Sezawad ku munota nyine wa 96. Umukino urangira rusezerewe ku bitego 3-2. Nyuma yo gusezererwa ku Rwanda mu ijonjora rya mbere ry'iri rushanwa, Misiri igomba kuzakina na Ghana mu rwego rwo kureba ikipe izakomeza muri iri rushanwa rihuza amakipe y'ibihugu y'abagore akomeye muri Afurika. Ngaho rero nguko uko bimeze, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore yaraye isezererwa na Misiri. Tukirana mu Rwanda kandi mu yandi makuru y'imikino, umukino wa APR FC ndetse na Rayon Sport washyizwe mu kwezi gutaha. Byagenze gute kugira ngo uyu mukino ushyirwe mu kwezi gutaha? Umukino wo kwishyura wa shampiyona uhuza APR FC ndetse na Rayon Sport wakuwe muri Gicurasi ushyirwa ku itariki 9 Werurwe 2025. Ibi byagaragariye mu ngengabihe nshya y'imikino 12 isigaye yo kwishyura, aho uyu mukino uba utegerejwe wakuwe ku itariki ya 11 Gicurasi 2025 ugashyirwa tariki ya 9 Werurwe 2025 ku isaha ya saa 9 zuzuye kuri Stade Amahoro. Umukino ubanza wari wabaye tariki ya 7 Ukuboza 2024,
aho Rayon Sport yakiriye APR amakipe yombi akanganya ubusa ku busa. Ngaro rero nguko kugeza amagingo yangaya ikipe ya Rayon Sport yacyayoboye n'amanota 41, APR FC ni ya kabiri n'amanota 38, mu gihe AS do Kigali iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 30. Polisi y'u Rwanda ikaba ari ku mwanya wa kane n'amanota 28, naho ikipe ya Gorilla iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 28. Naho ama ekipe ari aharindimuka, reka tuvuge atatu ya nyuma. Hari Musanze ifite amanota 17, hanyuma kandi Vision ikaba iri ku mwanya wa 15 n'amanota 12, mu gihe Kiyovu Sport kugeza amagingo yanga isa nayo idafite icyizere iri ku mwanya wa nyuma 16 n'amanota 12. Ngayo rero nguko uko bimeze. Reka twerekeze hanze y'u Rwanda muri aya makuru yacu y'imikino kuri Sport TV Rwanda. Mushobora no gukanda subscribe hasangwa kugira ngo amakuru nkanga y'imikino ajye arushaho kubageraho ku gihe kandi anabageraho neza. Lionel Messi ashobora gusubira muri FC Barcelona. Kubera iki uyu mukinnyi ufite Ballon d'Or nyinshi cyane ku isi ashobora gusubira muri FC Barcelona? Wowe icyo usabwa gusa ni kimwe, kanda subscribe hano kuri YouTube channel yacu ya Sport TV Rwanda, turushiho kugenda tugendana neza cyane. Rutahizamu w'umunya Argentina Lionel Messi ashobora kongera gukinira nyine FC Barcelona yo muri Espagne. Biteganyijwe ko amasezerano ya Lionel Messi muri Inter Miami yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arangirana n'uyu mwaka w'imikino wa 2025, kandi uyu mukinnyi akaba adateganya guhita ahagarika gukina. Uyu mugabo w'imyaka 37 bamwe bafata nka nimero ya mbere ku isi hashingiwe ku bigwi afite, yafashijwe na FC Barcelona kugera kuri byinshi yabonye muri ruhago ye. Muri Kanama 2021 yiyemeje gutandukana n'ikipe yamureze kuva akiri muto. Ikipe yamureze nyine kuva akiri muto yerekeza mu Bufaransa gukinira Paris Saint-Germain. Ikipe yaravuyemo yari mu bibazo bya mikoro, ikeneye kugabanya imishahara ihemba abakinnyi ndetse ikanatangira ibikorwa byo kuvugurura ikibuga cyayo. Messi akigera i Paris de Prince ntabwo yigeze ahirwa nk'uko byari biteganyijwe na benshi, ahubwo yayivuyemo yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Inter Miami muri 2023. Mu gihe ari kugana mu mpera z'amasezerano ye, muri iyi kipe, umunyamakuru w'imikino Alex Kandal yatangaje ko we ubwe yaganiriye na Lionel Messi akamwemerera ko ateganya gusubira i Catalonia. Ati ntabwo nava mu mupira w'amaguru ntakiniye muri stade nshya ya Camp Nou. Mbibutse ko stade ya Barcelona ari Camp Nou. Kuva Lionel Messi yagera muri FC Barcelona yakiniye imikino cyangwa se yakiniye imikino 778, ayitsindira ibitego 672 ndetse atanga imipira ivamo ibitego igera kuri 269. Uyu mukinnyi kandi kugeza ubu afite Ballon d'Or 8, yafashije ikipe gutwara ibikombe 34 harimo ibigera ku 10 bya shampiyona ya Espagne ndetse na 4 bya UEFA Champions League. Messi yifuza kuzakinira FC Barcelona yaramaze kugera muri stade yayo iri kuvugururwa mu buryo bugezweho. Ngaho rero nguko nibyo nyo twababwira. Ese mu byakiriye mute mu gihe Lionel Messi yasubira muri FC Barcelona twongera tukamubona kuri Camp Nou, kuri stade nziza cyane iri kuvugururwa hariya mu gihugu cya Espagne? Mu gihe yabasubiyeyo, benshi baravuga bati Lionel Messi mu gihe yabasubiye muri FC Barcelona twifuza ko twakongera kugaruka mu bihe byacu tukabona na Cristiano Ronaldo nawe agaruka muri Real Madrid. Ese bizakunda cyangwa ntabwo bizakunda? Reka tubihanga amaso, kubera ko amakuru nkayo ngayo utasanga handi, uzajya asanga kuri Sport TV Rwanda. Reka rero nkomeze kwifuriza byiza no komeza kunogerwa n'ibiganiro byacu. Mbibutsa ko
icyo mugomba gukora ni kimwe gusa, ni ukora subscribe no gusharinga ibiganiro nk'ibi byacu kugira ngo birusheho kubageraho ku gihe. Ubwo rero bantu mukunda Lionel Messi mwifuza ko yagaruka muri FC Barcelone, ni mu bitwereke mukanda subscribe, ariko kandi munatwereka ko ibiganiro byacu bikomeza kugenda bibanyura. Komeza mugire byiza.